Na me part ra da ga series e chana talk ka kwi kwap enu janangu ka nga ka part 1 che kona gwi ke chana yanen nu kwap kwa je ne tong wan ke jan gwa ta kontine ka che kona jago min pal ke da na da teme re religion e dial che jan ko ben tok intare bible cha ban pin chinaro dine cha ku kien to gul che ko right to ngijen lat ke today men chala trinity che kona jago che jan ngijen chalat re roi kwap bana roi bo ko kwi de wale ngumi chi bible lat ngumi chi roi ko lat ko kwi kwap che kona jago teme ke jan gwa me kwap tenene daro tene kenten men kule la gade ni yesu karaso kana point de men kule la gwan ka kenne daro to to tinto kai chi kona jago no men lat ko ben teme jan die de no rode ko be family de kia gole beta ka ga to wan ta ba dap re doare tibi chet ka point yesu ka pa tu me bana right ke ta inta ka ko kene shiande ngai kona chang chi kona ko ngaju ko be ngu ka nga men dini jana long ka kwi ko ai shiande kene ta inta ka je shiran ko da ngai enemy ngai shiande chiang ta ka ko kene yesu kare so gade chiang ye ga meraro chiang chungni ka goy kelio mi chi kon chiang mo mat ke riet kel da kon la re nuk mi jien ka kop mi diera ka je ka kwine ne di altin kokien ado muja ado me ler ne na ba ke je ne tin kong ka do me laga na ke je do nywa ka chi do me gore kan ngwani ado me tel duloi ke be ke ti je chi cham je kia me ta ka lyak ka cha nong na ro ka ra chi do ko ngobo kia gak kia chiang je kia dak ka tiel ka nyir ka gak ka kai loaj dung do chiang kwap ado mala ka chung ka kai loaj ka ta loaj ka goy men kula jien ka je ko lo ka nei di altin de chak harai kwap men kula la yesu ka so ka ne kwap chen ka re no ka dung do ken dang raw chikan da jal kel chikan da mat kel anemi ku ka ro din ling ka nei da raw chikan da jal kel bo amini ram kel je den a both chet ka ko den kule la gwan yesu a jala both ndini jana dob te ka den a do me no mal ke mat kel ke ta loaj chu chiang te ka den mo chu chwa ngut meta ngute ten nyo ba je wo ba yik ta ga doi ka kwi ke me cha ngut mo cha ja tul ko me ta la doi me ta ten ka kwi to lo ngut na mo lo no ngut ta la ja lot an ngut ko ti ko na je cha mat ke riet kel me chwa la nuk nogen kula jien ka kop no ga nei dial no nei ten tiet ka ngut kop me ran ta ka no ka kop ka no ka na wan tie ka de cha ka lat kon rei lueng dang wel lueng dang wan te nyam chi ga right ka ta ndong da ran ndong no kos de chi lueng dang ba kel ten ko kien chi ga right ka ta ndong ni ndong ne ko kien me chi ye shu ben cha ngut kop cha ka ba ja ka dit ken wo de ga lo da long shima wo bina tini tin cha gor re nguda ba ka tire ye ka che medan chana jogo sia jeling ka cha lar ye ne te wal au shura nek ndo lar je ye o chiran be nge ki chiran be gag bang ka daman anyok che ladu cha ja lad ye o shudom a jana lar je ye o rame be nyal ke shek cha ko tung dom kare loide mlo nu tame chi ma wo be dwer ran kale du ka dwor bitini char nu ke nyam wo be dwer bi gang re char du agenta e chu ye chu ben chu ngut kop cho ba ja bum ke long bana ku loy ke tai da ne chan roi ke kwi ku kop a gol ko da ku le la gol di ne di ngwan chen ko ba cha ro e gol ko gol ngum lo da mo gol lo ni gwa mi te ram gwan gol te ten dong te ga gat ke dong te ga sheng me ten nyen ko le la gol na mo chi ko na je go kop cha la gwan ka te ga gat so mi chi ra na nga ju ta gwan te ten ga da gat te ten na lo no gol lo na family ke lo no dor
Muku ko loy ka tuk cha wa sho ka kel ka baskel. Ta ni tuk ka de kop che nel ken pincha. China rai wana me ga kwi ko da rieden cha lo je kop wana me ka tok jibru Elohim. Rieni Elohim riet meloni tungwan. Lo chalo na kel chere me nong de yeling te me jagru nya la ga chwal ke cherubim. Cherubim lo ni jag tungwan. Ban me ja kel chwal cherub. So kon me kel wana me ke me ram kel de chole Eli. Che me te Yesu jan me dan me liwe. Chwe de Eli Eli lamak sabaksanai. So chol no kwan ko ram kero nyal. No wana me cha chole Elohim. En chure me cheta de gementa gol. Ka dwel kwa ka bon. Chet gementa gol kel te ga nei daro ki nei dwan. Ka ta dwel kwa kel te ga nei dwan de. Nong da ko lat bo bon kel te ga nei dwan de. Janta ta ko kop. Cho kop a kop kel pa nung do re de chita ram kel ten. Koda kop kel nung do shi ram kel chi kon je ka John cha lat cho ka kel ka bas kel re gwal kop me la family kel tare da ka kwan kana gar ni Yesu karaso ka jirom cho ka badak ka bas wel ngwan cha ja ladin ko ne dial tin boz ye kop ke ka gat kop ne tin boz ke ye kop ka gat kop mi ching ye kop re ran ke jen gwa da mo ram mo la chere ka rami te ji man ko ngai kon ta la ruet karan ke je kenyam bi shek ke ruet ka gat pa gat be kon je me cha gat che je bu gala pi ne ka pet ti chop ka bangwan ba ko la dap a jen ta de no ke Christian ne dia la temeten chwal ke gwa den chu ko de chol ke je che kam ye de ba je chol jin gat ko ba jin chere ka gan no pa jeng ne je gwa den ko de la ngie je re te ga ne me ko bu ko la pi bu ko la ta ka shiande a jen ta dan en ta ngu en la cher ka ta pit ka gad ji man ka pha dang bang wan ngode kan ne dap dung do ka ta ma ti re nga da me ka pit ten chal ka ji gad ko chere me la gad mi red ke la chal ka nga ga red ka gad dung do kan ne dap yet a jen ta en ta ke Christian en ta me Christian ne cher ken che gad me ten jen ji man dung do ngode kan ka ne dap nei ding wa la ka rai ko i cha ka nyok ka diet en ngi ja mo che je ne dan ne ngi Yesu tara me cha nyok ka diet ta me nei dial charan che gan me kwa la jeng ne je me ku la pit je man me chi no ga di me che ben ka je cha la de o me karan nyok ka diet cha khwar ko che da nen ka cha da wa re khwar ko ka nei dial la lat ke ne o cha ka nyok ka diet a nga re dien me nen khwar ko ta ki ta re khwar ko ta ran ko kan ka nyok ka diet ko nyok ka diet lo nu mi ti ta me ti re riang a jiring nundo ga gwa be ni wa be jinari ye jen kwal wara me cha dab kring jering kara me cha dab ke ye so nyo ka de lo nu gwa den charan cha nyo ka de ke ye me lo nu cha point ni cha ger ka point riang me chi jina point ye ka men kule la point ro nyal ana mo ba tuo ka gwa den lu ke ye chu jok ka je a jen ba nei dial den kule la Christian ba kula dabre gwal ko ba kula nyo ka de ke ye antama tara me cha nyo ka de ko nya ka de lot ko no cha point ran ger ka ring cha ja kula loy ka point mala point ye ka nei dia la ji gal ko ka ken bu kula wi to ka jen gwa ji Yesu lu njo wi mon bi ga dor wi mon dia bi ken ga kula roi so an ngi jen cha la trinity ke dio ga ndi ja ga ko ka pe ka nei dang dio ko ro mi cha la ro ko be cha ro be dap a cha be ta ka nei ding wan na ma gwaje ka plan ne da ne ko da la ka ne tuka ko ci ko na je ka tuk sa wa cho kelba jandar bakel a me ci ko da la cho lady al cho ka chak mo ka chede kan dial nyaaw ne joy ken che nyaaw ni wale jog joy ken che ke jog no me chak ko ran cha wa kwana ran chak ka chedan mi lo no la ko me je wan barora te barora chak cho ran cho chak kan ga na dial an tame ka kentin ku ko na la chore dien ko be ko le la gat ke en ngi je chwa la twin te me gwaje ka tuk to go te kon te cha ngi je Yesu daga tuk to go te chi Yesu ga ngi ko lot ke me ngi Yesu o ba ga to wan ba ka da bre ko te be chene ka ko
kana gada ni Yeshu so ko kon nyon me lede a George che laru dia na rode betaga ne wan so ngi Trinity me ngi pala kunu gweni cha baka Bible be ka religion in cha lar ka nyu chwa wal baro ka ba die Babylon did malere kana nyon win mon a Trinity me ngi mi jena ka Babylon to gorore ne ka peng chi bar long ana lo no ngwan jeng ni chwa ko la re Christianity ka chi ngi mi ten no wal da kon kula te ka kwele ben wine den Trinity chi kon je ka nyu chwa ko wera ka kwenda ne da no ka ba bangwan ndo cheten cho ke liu che met e cho ke liu met lo no cha ka mere men Christianity nen kona wale ku gwan jeng ne ku ngi je me chwa la Trinity me kwele no re Christianity di chi che tan ngi je me che no ka lwa kin di de ngai kona wi mo na wale a lwa ga mo to gorode ka ron jien diok wi diok AD to ga wun me chwa la Simon me tet men cha lat ka let jang ni chwa ka badak jen Simon mo abo pala ko me palke e ji Samaria cha ja lat kon ken e ti ten je ala ji Samaria ke ta me te Yeshu wi mon ken to ka rodin winet di e je ka raja ma cha lat ka kwar me rew de chwa ka wal baro ba jandaro wi diok awaka jandaro ngwan medan me chi Israel teta kwicham shiga dwere chwa ka benang peja ka Assyria akwar Assyria me chwa la Shalmaneser chwa nang rol Assyria nundo ka guardian me cha munien cha ban pin chwa jirol Babylon chwa ko no chwa ben ka religion die ne da ne ngal kene chwa baladre Samaria ka guade da ne te Yeshu wi mon kanade ti ta kenie ka jan northern Israel ta ken cham Israel ka jan ta me te Yeshu wi mon kanate ku Simon me ku le la tede ja lar ka le jang no ko la ten so ka ron mi cher ka ron jien dio wi diok AD ka kor ka me cha Yeshu nang nyal churam kel ka luak dang baro te cha kwany die raj ma de je ka le jang chwa bakel mi chwa la Philip chwa ka Samaria chwa suk to go chwa ko ngi sen ka ni chwa Yeshu karaso me cho ngi chu Simon mo chu ro wa ja ga ja o be lieng ne ko kien kel te kon te lieng su to go Simon mo che jirol Samaria mo cha ga ge ke tide chu kan di ala gwora la boldien rai pala ku ne je Babylon te me ne ti ke je Babylon te pal ke no ku gwe Babylon chu agwo ne de twan ne chu man te ndit wa ke wude me ajen bom kop inshallah midit ora mo de je ka let chu ka badak ka babwel me china su to go ka kwi kwara te ngi Philip ka ngat chwa ka lak a chang na point Simon chu ro ja ka la ka ke kel ka ke chu Simon ben ka jang ni Peter ka ne John chu ka kham yo to gu ba ka ke ko de da ka ko le te ke lang ye ga min gwara ro mi cho pal ka kwi ran da ye gwara da chwa to be no chu Peter lo ka bum cha jogo meta ka jemo chi ma gwa tele ji kwich re la da me min cha chwa ne no chu Simon chu jien ken ra je cha la de Peter ken ling chu ngade dan ke pal ken ge ken ji Samaria chu ger ka pal ku gwe ni chu chol ka mu chu chol la Christianity ngora pal ken ku gwe ni ke re de bat ta me che ku mo ke chu mi chwa la Christianity chu ngi pu da bang o pal ka dwe na ba ke chu kan chu lo ja lo do me thon na ba ngut ko chana yo chai pal ke po bang ko tele mi bia la chang no ngut ko cha ka bitit chu pal ku nu gwe ni ken mo chu ja ka ja pal wi mon ke lu men kwa la chola wale Christianity a Christianity nen kon re go antame chejen Christianity ta Bible ko tin gwor ka tin gwai ke completely ka tin cha la re Bible la da kon chat kan chang ni chang pal na ka je wale pal na ke Sunday lo ni chang a chang me jen chang la pal ke ji kun gwen te pal ke chang lat ke Christmas me sia dab Yeshu ta me de Yeshu wi mom ta me sia dab de sia malat dundo a temala lat ke re rom no wal mla pal ke ko chang me chwa la Saturnalia a mani tem ni dialen ko ken che me te Easter la me mla pal ke ko chik
mi chwala Ishtar cha la Bible la ke liu so chu wu da ma me cha liu kana win mon kana chop ka nga de dan e cha nang ka Samaria me cha ko le chola Christianity ndo chu bo te gor ke je chu nga da mo chu kana kan chu kana wan nang karom chu kana wa ja ka ja wo ba ngat ku me jirom ke liu karon me cher karon ku dan te ku jandar wu de chu kwar jirom me chwala Constantine chu dol me chwala Nicaea chu chol chu ngi ni Trinity chu ja ka ja ngut ngay con này cho giờ cái giờ ngu được hoàn mỏ đúng rồi chứ đây giờ cái giờ thọ cô nghĩ cả chứ chỉ chế than cho ok liu cho mệt nó có lẽ là Christian cái nghĩ như mẹ thế mà này đúng hoàn chứ cái là ngay cho cô bé ngu cái giờ ngã cái khuyên nghĩ cho mẹ cho là Trinity riêng mẹ cho là Trinity chứ đây giờ cái Bible là cái liu cô dân nghĩ giờ quan cái gắt cái gì cái nan được ở cô kêu nó đôi gì cái Bible là cái liu cha giờ lật chiran long en kula lat ka kop medan ne chinin jen de che ben ga wa de ye shu ye chu chu pin ga ja ka 31 AD chwa ye chwa ja wo wan ni na wa shu dwele nyur ka tin wa shu thiang ke lu shu yen go ara shu jo chwa ja nen ka chwa ja nyop shu teacher ke bol ma shu ga jo ke ka shu ga rodin da kwa mi kien kabe wal bada ke jan let jang na me sho garao si Peter jana la ro je da ne cha la de gong ni yel a jane ba ye da ba woi na mu gi kon ye chata da ke pi a do me de woi wi na mi tie ko ra te ga me de woi wi na me ran la wo ye ni piu ke dong di me da den de woi wi ran wa ta me de woi wi na chỉ ye chu ba ja ran me da den cha lat ke John chu ko baro ba jen dok wi da baro awa ke jen de od bangwan jane ke chang tim men jok chang dit me te ye chu nga chu rai ke jo me dit we me te ga ram ne ga we a je be ka je mat kram nga ba cher ke men chu rai ko da lar bi piu te ga lon rai ram mo ta me chu rai je man lat ke khi ye ka men ba je ga ne di al ngaf ke je ko ngo da kan ye ne kam ke ko kan ye chu ne nang nyal nyok kala jang ne chu wel ba jen ngwan di cha la te no cha mu ye ka men gwa ro cha wo na a chang ne jur bo so ye cha chat ke mo wo ke na cha chat ke piu ken bon de al thi nyo ke na wo ye chi ran ta la gwa me de me je gre Bible la me cha la te no i chwa ye chu chwa wo wi na de ke chwa gwa na chwa wo wi na ta la ja ku ta to ka na ba ye jen chi ran a je long en ku le let ka ko no ko kon ngi je me ko kon ngo ka kwi ko ja kon je garo ko gol me ta ne daro na me very important no do gol me che pe gala ne daro ko rodin ba ga to ngwan ba ka dabre de ka ga ngwan to ta me ta kere duel ko ben tok ka ken ba ko le chol to ju gol ko ba ko la dabre gol ko ka gwa da lu ke yesu wi mo yesu karaso medan me cha je lis cho chwajan kamyam do wa ba gor ka to ko ken ba ka dab do jena kana jen ba ga to ngwan ba ko la dab re dwar ko da gwa den bu luin ke yesu jo so ajen min da ko na gong ni serious me so chi ko na jek so far ngi jen chala trinity che to ko ja ka ja ho be pe ala ne dan dio ko ba chi ram kel mi chi ko na go ko ba ram kel we mean charo da pit ke cha da ne to ngwan no ko jen family a gol ne jen beta ga to ngwan ana me mi chi ran ngai da te gran da ger ko da ran ngai ju lord kemen ta te wi mon ke je wale sure be na jak one day be na jak do be na gat kop ba da bre gol kop ana mo mi da te gran da jaga te ke lord mi dit ka da loy ran da jaga te ku je mo jin kan cha wi mo ne ko bi jin jak chai chak ko bi jin kop re gol kop ka ba je da bi chine ka gat kop chet ke me te yesu thank you ko chile liang wala ka jen serious ame bane ngi dan bane chu chong no me te question me go ready the baga post today ka Facebook ke baga love ka YouTube
đi comment đi make tin đi cái share ba comment nó có ba ta là mình là riêng của đã cái nào giờ mình cool là nó thank you again and bye for now.